Ta lofa American Samoa nei tai au matanofia le lofa maleanga le CCS. A ta lofa te foi I tatou wonga paanga lo mo mai pia le tatou prokalama le nei. I lunga au pena te whailangi. O le tatou prokalama whaawau lava le nei a le ofisa o le American Samoa Visitors Bureau o lo whapena ona I nei le Teddies of Samoa. Ia po le ofisa foi leo tatou malo o lo ngā whamtangata yes mai ma ta wha mai tono tatou atanu. Ia o le nei taia, wai ei foi se whaapoponga tatou prokalama. O se tasi o autua le nei prokalama, o le whaalawi loa ina lea o tangata nuu o tatou atanu Amerika Samoa. O lo o iea latou ngā luenga o lo whaiapea a wala wa le whaamausali o le anga nuu ia e me se foi ia anga masani le atunu ia whapea ile ngā osi o mea tau lima ia e whapea nā ona whaatau atu I turisi pe au mai ta whao mai ia o nei la tai au fia la valale a nganga o whaatasi e foi ma se tasi o alo le atunu o se tasi foi le nei o au na le atunu waloa foi ona I loa to tele o tangata ia ilana ia foi taleni ia lewa mama futa nei tai au ia ma le sunga na ia Roberta Laumoli mai le afio anga matango fia lava nei o vai loa tai ta lofa Roberta Sana fa koe. wa mai o nei tai au Ia la fa tai le no fa le. ia fa tai ia o wa tau tanga I mai foi la ia o lo o iai nisi o la e o lo I tua nei ia e fa au tu iai matanoanga o le sunga ia Roberta sa maua se avanoa ele au maua fo ia manoa sa maua se avanoa e fai malanga kwai lontona ia a ta lo lontona ia o lo ina o lo ia le masiofo leo Elisabetta le lua ia o inala sa o atu ai foi le sunga nei ia Roberta ia masafa pena ona amatuai le au fa inga pe se fulu tolu la e nei nga osi I mea lawa I maua tono tatou lau whanua. Ia ma whaalia toa fo taleni ata ia. We're very excited this morning to feature one of our American Samoa's very own fashion designer, Roberta Laumoli from Wailoatai. Roberta was involved in a designer extravagance in London. And we're here today so she could share that experience with us and tell us about that. Berta, se mana ia lawa o le situ langa le fia mawal tatou prokalama. Po ana fea na e pe fa fea fo e mawaina nei tāleni wai tele tangata fia mawal nei tāleni. Po le me e sa vali atu se aso I au tafa o le sami mana ia nai vai loa. Pe sa e moi la lo se niu e te ifa pe o te alu le taleni le o mai le whawhena amata. Wa lesi mea wala tala atu, I'm sorry Berta. Ia wa lesi te mi o te ai o lau sunga e te whenua I malau api. Roberta used to carry a writing pad or a drawing pad. O te ai foi la te leo taimi e tustusi anata. Ia se whaia sau whaasoa whaamon Ia fa tai na koe ia o nei a taleni ia. Pero tatou sila fia ia o taleni mai le ali. Amen. Ia a o le alualunga o le taleni mai lo lai titi ia. Sa fa pe ona o fia pe o ta de tu pare I matou I whawhawhine Samoa ia. Ia e fia me ia me tau lima. Ia e o fo inai la e Samoa pe se I tatou mata fo I pageant I ne vai tau I Miss American Samoa. Ia pe se I o whawhawhine a American Samoa I pito I tua umane le o singa uma atua ma ideas that e tu tonu ia maua fausi e se la e te le ia. Ai pe o le amatanga lava nei nao lo fia e whaia la e Samoa. Pe se I o le tatou ianga nu ia o tampai I preserve our culture. And also our what we found here in American Samoa that we can do and build create whatever things that we want to. Well, listen na me e mau fai le nganga Alberta. Ia pe wa sila fia fo la tunu. Ia wa tele lava ia pageants.
po tauanga tausala ele nga tauanga tausala American Samoa ia me se foi ia tauanga tausala ia le Sofia ma fa la potonga es o le mea lai ma o fai o le tele ia o le laufala o me mawaitono le atunu wai ia o le ala le mea le preda fa mulmule o le laufala laufala foi la le pe foi la ntato mo mawina o te loa Roberta o masani tele ile whainga costume nei mo pageants wai ia foi le pe fa sa mai o ia foi le taimi sa wai se criteria foi le Mr. Pacific e tau lava nei se la e fausia i mea lava i tonu lava i maua i tonu o le atunu ia le lawa tato wa ai mai le la ne ia e fai uma lava le i le fala ia olo ia i foi ia tifa ia maua mai le ngā tai fale ia e whao ngā foi Berta fa fena na e au atu le nei mai pesia i te misa fasa lau mai e la su atu lau sunga i o lontona oka ia fa pia tangata fia o aku nango foanga pe fa fia foi o fa fena a mata na tu langa pe fa fia foi na e o iai oi wai mata tonu ne tau mo fia foi na tu fa singa na fa moe ia o le amatanga lava le la e tu langa po le fa manuianga foi la e i le tausanga na e lua festivaluiva ia sa amata foi ai lunga upenga sa failang ia uma foi ntato i loa social media this time o le nga ia. And it was a simple sketch that I did in my classroom after school, and then I posted on my Facebook page. Yeah, and then one of my friends reached out because wakele akanka sharing ale, and then what the founder of the London Pacific Fashion Week saw it, and then yang ngalong matay lo na fausia na so relationship mali masifingile o Lalaga. Oh. So and then there mawaido the opportunity no right. Yeah, well, say before la tato mai mo mai fo ilunga le tato prokalama lava ne ia la atu ai nisi ata ia o le tele o le ngaioinga sa ni le sunga ia Roberta i lontona ia na tau iloa fo ilola ia ele tasi ele fa pena o le ofu ia o isi ata sa maua mai o me fo i te waiulu ia o tau lima o tau vai ia o mea uma lava na ngau si atu nei i le tatou lau whanua ia o mea lava maua o pule o ani si mea sa whaonga ina o Roberta wha mole e te lean whaonga ia mea o maua ni o siapo ia e pēlau o i tonga whila ia wa matsa ona ati monga sa o le wale na io sa o le ia ngala la mai lo la ia fai lo le oki ia ai tu fata se ia ofu ia ko be recycle la ia na tonga fo ia tato ia wa o te le ia tonga wa na le tu wa ia se bana na fo se fa la lave o atu o mai fa nga ia ai le o tato fa longo ai ia e ia lava lo na nga a wale tia ia ia e longo mai la vai nga e fai to nga luenga ne ia ona o mai la ia fai Berta o te vai so fo ile si nga luenga le fai e fa nga le afa ni e te le fran fa nga le afa fai nga ile fausia fo la ia e fo i ofu ile ma fai ona a wai mai ni ma fai o lo fai uma i afa o pulu popo sa o popo fo i le maua tato i kua le umo ia mwhai whanwha ina e whausia i la e ia ia ta fefe se mata inga o le taimi na whai ele nei fola sanga i o it was very unique because most of the designers there it's ele na watu i but the came nga watu i me American Samoa ia e mitai fo ia as a designer and representing American Samoa that time because mawhaiona fola tu i luma i mea lo fausia i materials o lo mawai tono American Samoa and it's high fashion and it's couture so that is what they're looking for as for what can an island bring to the stage
because London Pacific Week is basically for South Pacific designers. So o kangata is may Tonga, o Fiji, o Samoa, o American Samoa, which we're fortunate that even After Rock was there as well to represent American Samoa. And then as a freelance designer as myself, which is not my full-time job, so it's just a side job. Yeah, mo sila fia fo el tato atu na tau fo mo mene pro kalama. O le sunga ya Roberta, ia o se tasi le o whaia onga I te tonua o ngā malo elementary school. Ia o lo o whaia onga I o pawa iai. Ai, pe o lana ia lawa nei tā le ni fia fia ai. Tō tele whai o tō o mai mua mai. Ia, ua ma sani fo I mai loa ngā luenga ale sunga whaia onga ia Roberta. Ia, ai pe o sanga side job le nei fia fia lawa whai. Ia ele ngatai le Roberta o te loa e se lau ngā luenga le au te loa le asto nai. Ai longa te malo lo ia sto nai o mai asto mai. O le sunga fo ia Roberta, ia, o sangata wa lawi loa. Ele ngata o le tau ngā whale sā. Ia o tuinga o teu. Ia o Roberta whaia onga, ia a tau lor whaia onga ele moe. Longa winga e whaia onga na tu whale whai mea onga tongi mea onga tamaiti. O le sunga fo ia Roberta, ia, wa te o se anga, ia, ma e a fo ila na prokalama, ia e su e lona whailonga I le ngā luenga whaia onga li University of Hawaii. Roberta, ai tui le teu, whaia ofu, I le design nei, o tangata e atu ia te oi te ungo o wha whiana e whaavasenga umane ngā luenga tele. Ia o le time management tale, le tale o la ia mea, because e sa o le ia, o o lo te me e sa wai ia, me se hawa I te me o pageants, ia manatsu man whaia o ia, o le prioritize a o lo taimi. Ia man tatalo ai le li e fua e men malo, si a wa a le malo, si e le ka kain whaia na umane mea. Ia, nā o tātou whaalongo ai o le tāua. Ia, e tu salama o ma Roberta wa time management, o ma ua whaia onga. Ia, e mana o mi a lawa whaasoasoa le o taimi. Roberta, ina wa mai ale nei whaalinga tele lo tona le luafe sfuluiva. O ani mea tāua sa e maua mai ina. E fsasoani lawa ia se oia ia. O ani si mea wa eva ai. Fale ai lau tale ni no e toi fo I mai ta I nei American Samoa. Ia, whaftai lava poe, ia o le se mea tāua Samoa mai le nei whatasinga. O le tamwhaile I alua luluma ma promote le culture, le anga nuua ia a le tangata, because there's a lot of rich culture here in American Samoa as well as talent, but it's just that maybe people are afraid or just step back from promoting and pursuing different talents. But I think after this, it made me realize that how important talent is for us as individuals, especially for young kids. I tatua tupulanga lo whaiai. I le tamwhaile whaalua luluma talent, whatever talent, o le beste siva puleana ma. Ai atua ia ma fau ia ma fa ia ona fai uma mea uma ia fata se ma de tale ni. Ai pela wala sunga wa telling taleni ia e fo ai mai ele ali. Ia na fo fa fo mai tatu atu o te loa fo inisi o tolo mai mua mai. O le tele ia taleni po le o fo ina tu ele atua. Ia ai mai la le tele fo o la esa sa nia le sunga Roberta mo nei prokalame. Ia na e lolo la ia o le telefo el taleni ai moe a pepaie. Ia e le ma fai ali Roberta. Ale ia. Wa o telo tangata ma e la taleni. Fa pala po le mea o le moe lava ia e le au ngā la e saona tu I lunga fa atino ma fa soa. Wa le ta te loa ia e te tāwana tu nei mea uma tu fo I tāleni nei ia mo whanau la I tia lo fa pena ona tupuae
ia le foi lau tatou iloa o le si le tāua le tatou prokalame le ua savali le lua tausaga ia o tatou feagai pea ma lenei faamaʻi ia le laʻua sau foʻi le situaiga faamaʻi luga ato lenei faamaʻi ia o loo ai o ia te pea le malo ia i latou ia o mai faitui ia a lenei vaitaimi ia Roberta faia sau fautuaga ua e le gata ia te oe ia o le toʻatele foʻi o tamā ma tinā le atunuu ia ua iai le agaga foʻi le kuʻuia gei a koe Lalaga ma ngei e lei e fai ia ua lua kausaga ua lē koiagi meli e o mai ua lei kakaka fafao la sau fautuaga tuuloa nei mea ae oe momoe ia faafetai poe ia o le vaitaimi tonu ane e mafai e tatou American Samoa on toe o itua le masani sa masani ai le gausiaiga le tele o gauruega taulima because o lo te me e makalaia tatou borders ia pe o mai tagata ua ready aku uma ia me taulima e whai ona mana o mia i lea taimi ma lea taimi because o mea ua vaaia nei mai tau ia ua paia ka me Samoa e whai ia but I think this is one of the most beautiful thing that would help our economy and also our people ia ma whai fo ona faasoa ti alon fala o tutupu wa o leisi ana autua tatou pokalama faamalosi pea e o nei tagata lo o le maketi e o nei tagata o loo faia pea lenei galuega taulima foʻi le loo mea lalaga ia o faatagata e tā e faatau atu ia faamalosi pe fai ua iai ala taimi o mai ai ia turisi ia pe toe tatala foʻi tatou vaa ia ona faatau atu la ia Roberta o te iloa o te tangata e lelei foʻi lau malamala mai luga le faaaogaiga o le interneti ia po o aupega tafailagi ia po o le teknolosi foʻi ia o te iloa la sau silafia iai ua tele o isi tagata foʻi ua faapena ana faaogā le social media foʻi le faatau atu au te iloa pa ua e faataʻitaʻia ua o te iloa e tele li oka e sau ia te oe na e faataʻitaʻia lana tulaga pe fai mai se oka online ia perda pei ua o te iloa e tele au clients e le gatai nei o Hawaii o Amerika le asa o iloa ia e leʻi aua ia malamalama le faiga o la e tulaga ia pe ona silafia ia o nei ae lako i le service to serve our people ia au le upega tafailagi ia a tono lumanaʻi ua amata ona fai ai ia malo lava ia o te tatonu ia o le tulaga na ua po nei tagata ua le isisi me e faailoa atu ai latou galuega o loo fai ia e aogā foʻi lenā ia a tonu lumanaʻi ua e tele foʻi tagata Samoa ia le fai latou pisinisi ia e leʻi oo lava latou lenā tulaga ia seʻi tatou talanoa la papea la le ofu lea Roberta o le a le amataina o laugaluega e muamua design ae pefia foʻi la aso e tuuina atu ai le suʻisuʻi e faia lenei galuega faamolemole ia o le mea muamua lava le sketch ia ma tuu faatasi ma faufauga ia ona avelolaʻi lea because I have a personal seamstress Miss Evelyn Manalo and ia pea ma se tolu faaso ia e galue e stifini e faiuga uma o me se lala e ia e fai materials ma lo ofu la ia le fai me taulima la ia ma materials e mauaʻiga ia e tato tanoa mai le tolu fava ia so tau fai because it's a lot of work o ke lea galuega le faiga ia pe tou tagataga mai ia e fai o tipi o le pattern ga uma la ia line I afa or and then ko am fai no and fapi taitasi lungo of and these if fapi kai one by one you're kidding ile ofu it's not like so ako yang wala ir masingo fai tu sala wa ole fashion show le sa ya lua festival wiva
O le ale umi e fia se taimisa e ta pena I mole namalanga atua I le ta penanga lava o costume ia wai le ngata lea o le simea sa ai atu le nga o le fetaui o le la ia o le metu le ulu ia o le tau lima po le tau vai a le ula fo pe a tonu e fia ni masina sa because that year las luafes fuluiva sa ele show sa fai a fipwali sa ave foi ia la e o I lontona yang o la ia ya amat sa mai fipwali maki ia pe ngai ngalong amat sa mai no preparation it's how my tema especially because most of the looks were traditional inspired so ia ekilian nga sa fai ia wa ofu ia fai wan fai nga ele ia tu fatasi but o basic ia le traditional inspired look sa ia na fai couture ia pe ofu la ia na tilia ia nga ia makam fai ia ko fa of you Fale because yeah, why is it for you to nga makle o tsa fa pita to models malo la Berta ai longa wa fia nei tau sanga o fa pena o e awai ele ngata le fainga o costume tene tau va le masi po le Sofia ai wa fia nei tau sanga o e I would say Mayalo High School because I was during that time giving out what exposed up with foi if soani fainga male pageants basically yung inaan amat sa mayaya wo my neighbor tau ya fa manuele li in fire so soani at siya ngolo mana umir so soani wa ole sile me wa sile fia foi tata what to know o te ni tau va uma lava nei e tau va mo tau sala American Samoa e se lava il tau vanga le fai luma e se lava la tua backstage a o ina le camera on tatu va airola o le tele o fa fine o lo atole na o lo fa nga yo mai tua atu le mele lo atu tanto le pageant wa tele fo yo lato wa ya lato tale ni ese Berta o te vai fo isi pageants o te loa foi pe yo nai vai nga fo yo fa te ta pe yo o yo vai nga le wa matu wa te le matu fo le wa le leite le fai no tale ai foi le si vai nga ele o mi nga mai lunga le stage e sa lunga le runway palasi fo le me lalo pe se fa kope fa tum le so tua that's how advice ai mo nai vai nga fo na lo tamo fai pawan ne yai vai le na fo suanga fai o some fai pia and try to practice during aili ave lungole on the stage because speaking from experience if I mai ite mile tua to ile tausangan sama toa toi fitili le vengo matau aina the Miss American Samoa oka le ma naya fo ia le fo le matau pangi manai fo tangata I missed fo tato so I Samoa ya pia so and it looks that we're sharing our own talents with each other and learning from each other I pageants ia te tasi wa le si le mea Berta te lo foi ele o ngata la nei American Samoa ai ato fai malanga la I tulanga ia awa fo le tapena ino tau sala tatu atunu I'm sure you see other fashion designers from Tahiti, Rarotonga, Cook Island, o Tonga. Wa ia fo ile tau lava ia masaninga ia mafaasoa ai fo ile neita le ni matangofia ia awai umalea pageant ia toi felo ai fo ile tau sanga ia e vai atu lama o le me mau fai li Berta ti ngā lava ona fai so ia le tele o la ia whaanga ia po le whala po le afu I think what I'm trying to say is the creativity ia o le designer le moe wa e saulo le show ia matamata umale la langi atoa
ai pe whapea ia pe whawhia la ona ese mai fo isa design pe ese mai I lea tau sanga o lea sa ui loa ia well I think you have to be on the edge of your game to be the best and beat out other people because leo vai mai nei lesi design pe so what for la e whataita ia wai le whapea ngatai o lea sa ui loa ia so me ta wa ta ona mana mala mai fo I tūlanga ia o le alu luma ia and what we can see that is trending and try our best to think out of the box and be more creative than what you did before and also the goal and le whainga design o le what you call the patterns, the unique patterns that you use, as well as the details. Well, listen na me le mata inga details detailing and how you make it more couture than it was before. Ole mele na wa tatono na mai mo mai ni se tato ya talo tu na tu tato proclame ile ano wai ole tamau a inga ya sa fa tale ni nai fo ile sunga ya Roberta ile tu fa singa o le nei fashion show wai le fa ngo fie a ma fa la tato nga le sa fa Roberta tato ma fa fo ila ia mo meo o major designers for America po New York wa le spring fashion le summer fashion le winter fashion e Taipei la valata pena ina o le na fashion show fa pe foi nga luenga sa unia le sunga Roberta o talo American Samoa le watato mai mai o te whaatai le tua le nei avanoa Roberta toi titi umata proclama o le asa uloa iai o ani ni to atu ngā foi what are some of the challenges for you as a designer o a foi ni nei te mai whaafita au ni e whia ngai ma o nei to ai ngā ruenga wai ta tau lava tawana iai ni si mea pe ui wangalo lea mea pe ui wangalo tu atu lea mea basically or the challenges that we face as designers is timing prioritizing or kaimi and trying to put together to be able to we're ready and especially when you're putting together these different looks o tau tu unga whaatasi malsuenga fo ina materials e whaangai because I say me sioki tatou lola iwa mwhai ona reach out na tuloi sisi atunuu pewa pia e pe maua mai mea lo umana mia I pe se challenge ana o nei mea umalava e whaatupe lava e oe o mea umalava ia sa whai temina ale whaatupe lava e mese fo ile le so swani fo ia inga mo manai pisinisi fo isa ia na every time ai afa apiana o le na face pageant ai lo mana mi so swani ia na ina lo lai e o so mai ton po ai le sponsor en fai ona fa supia ia me lo mana mi ma lo la wai wa lau sila fia fo ile atu nu atala tu se maliu Roberta o tai loa fo ila pe wa I loa fo ilo lima pe se terme fa ngai tatu was a signature pe wai loa fo ile lima o te le loa tau so tai queen pe se fo na lima pe fa sina mafa ai wala I loa lava designer sa ne American Samoa mana tau fo ina luenga fai le tatu wa tunu me se fo ila tau ma mai le nei proclama wa te le lava se au ngā tatu proclama nei aso awa ne au mawa nei a manua awa o le sunga fo I whaia o ngai te le la mona tutua ai LaMolly atu whaftai tele I le sunga Roberta Laumoli mai tatu ofisa ne o turisi u wha manoa nung taimi e te tau te wha soa
a tonu e isi a ngā mo nisi fo i o lo whanongonongo mai. Ia ma watu fo i tue a matana tu e ati aia lato miti, ia ma lato tā leni, ia wa levan tu wai le whaongaina. American Samoa whaatai lava le mai mua mai nei aso. E mawal tātou prokalama le nei i lunga o le www.americansamoa.travel. Po o lunga fo ia o penga ta whailangi. Po le YouTube, ia e moni atu whaatai mo whaatasi mai nei aso. O le sungana ia Roberta Laumoli, ia mai vai loa tai o au neo Poe Mageo, tō whaa soifua.